سه احتیاج اصلی داریم: تندرستی، عشق و وسیله زندگی. تندرستی با ورزش است و کمخوری، عشق با بردباری و وفاداری، وسیله زندگی باشد با کار و قناعت. نشر نوی برنامه رواندرمانی است. سلام. امروز با سوالهای شما پاسخ میگویند روانشناس کریمیان قطب‌دین. چون همیشگی طول هفته گذشته با عنوان برنامه رواندرمانی سوالهای زیادی وارد گردیدند که عین زمان در دایره فرصت معین شده کوشش میکنیم با آنها پاسخ گردانیم. و اگر شما هم بیننده‌های عزیز آماده هستید، شروع میکنیم. نظرالدین نوری‌دین از ناحیه جیهون می‌نویسند که طرز از حادثه‌های هنوز رخ نداده چطور در وجود انسان‌ها پیدا می‌شود و آن چه پیامدها داشته می‌تواند. ترس همچون عکس‌العمل بیولوژی هنوز قبل از تولد در وجود ما عمل می‌کند، اما برای آنکه اون فعال شود، همچون واکنش ارگانیسم ما، روان ما به حادثه به وجود بیاید، باید یگان عامل بیرونه وجود داشته باشد. بعضا چنین می‌شود که این عامل‌های بیرونه با عامل‌های باطنی تبدیل می‌شوند. چرا؟ زیرا ما در طول حیات بعضی از خطرهایی که روبروی ما پیدا می‌شود، آنها رو ما به قید می‌گیریم در زیر شعور خود همچون عامل خطرناک. از این رو هنوز ما در بیرون با آنها روبرو نشده، چون ابرازی آنها در وجود ما پیدا می‌شود و ارگانیسم پسیخیکی ما به آن عکس‌العمل و واکنش نشان می‌دهد در شکل ترس. اما این عامل نامعین چطوری که در اینجا قید کردن هنوز حادثه رخ نداده، عامل نامعین این عاقبت‌های خودی ترس است. ترسی هست که ما قبلا زمان اثر گذرانده بودیم و اکنون این آریزه‌های آن هستند که در شکل اضطراب عمل میکنند. این اصلش این سوالی که داده شده است نه ترس بلکه عاقبت‌های آن در شکل اضطراب است. این اضطراب است. ترس از نامعینی اگر ساده کرده بگیم، اون چیزی که ما در بین مردم همچون ترس از نامعینی میفهمیم، این همون اضطراب است که علاقه استوار گردیده است، همچون یا خصوصیت پسیخیکی آدم یا همچون خاصیت به طور سیتواتیوی وضعیتی به وجود آینده، یعنی همچون حالت به وجود آینده. این حالت اضطراب است. برطرف کردن سرچشمه‌های همین اضطراب، یعنی گفتیم ترسی که ما قبلا اثر گذرانده بودیم، اما سرچشمه همین اضطراب است. برطرف کردن آن به آن آورده میرساند که آدم درجه اضطرابناکی خود را پستر می‌فراد، یعنی به درجه اعتدال معتدل می‌گرداند و در نتیجه چنین حالت‌های ترسی به اساس ترس از حادثه هنوز رخ نداده برطرف می‌شود. اصلا پورا برطرف هم نمی‌شود، البته در شکل اعتدالی، در شکل ریاکسیون محافظتی باقی می‌ماند، اما نه در شکل دسترکتیوی ویران کننده رفتار، تنها در شکل محافظت کننده، عکس‌العمل محافظت کننده باقی می‌ماند. و باید گفت که از هر اون چیزی که می‌ترسیم حتما به سرمون میاد. بله، وقتی که آدم درباره چیزی بد فکر می‌کند، از چیزی می‌ترسد، باطناً در خود مقصد گذاری می‌کند و خودش تلقین می‌کند برای دچار شدن به چنین حالت. خودش را آماده می‌کند. بله، خودش را باطناً آماده می‌کند. همه گونه رفتار ظاهری آدم در اول در شکل نقشه باطنی، در شکل اینتریزاسیونی در باطن اول پیدا شده، من بعد به نقشه عمل تبدیل میشه، اکستریالیزاسیون میشن، بیرون میبرن. خب همینطور ما باطناً خود ارگانیسم و روان خود را آماده میسازیم برای چیزی. گپ درباره نیت ها، نقشه های باطنی میره. برای همین هم از قدیم ایام میگفتن که نیک گویم نیک اندیش تا نیکی بیاید پیش. گپ درباره آن میرود که فکرهای بدی ما را به آماده میکنند برای دچار شدن به حادثه بدی. خب به همین را دانسته ایستاده باید آدم کوشش کند که در خود خصوصیت اپتیمیسم را، یعنی نیک اندیشی را، نیک بینی را تشکل دهد. مقال خلقی بر سرم اومد از آن چه میترسیدم هم از همینجاست. البته. پسر 16 ساله از شهر ترسونزاده می‌نویسند که نمیدونم چرا ولی وقت‌های آخر خودم را ناراحت حس می‌کنم. جانب مادرم صدا بلند می‌کنم. تنها بودن می‌خواهم. حوصله خواندن ندارم. خواهش می‌کنم به من مصلحت دهید. در سوال داده شده علامت‌های بحران سن نورسی روشن عیانند. البته در سن آخری نورسی قرار دارند این نفر، اما احتمالاً وضعیت رشد آنها، انکشاف آنها هم خیلی صورت گرفته است که گویم که همه علامت‌های به بلاغت رسی یا که بحران سن نورسی، بحران حسی کلانسالی میگن، در اون کس باقی ماندن تا هنوز، یعنی تا سن 16 سالگی اونها قید کردن، هنوز باقی ماندن. اینا علامت‌های روشن افاده یافته این حادثه هستند. خب بحران سن نورسی چگونه به عمل میاد؟ در همین دوره تقریبا از 10-11 سالگی سر کرده. البته خاصیت این انفرادی داره، در هر کس هر گونه جریان میگیرد. تقریبا از سن 10-11 سالگی
ба сабаби тағйиротҳои бо суръат ба амал ояндаи ҷисмонӣ ва равонӣ, масалан тасаввур кунед ки дар ҳамин давра суръати қадкашӣ ниҳоят баланд аст. Дар як сол метавонад ки духтарбача ё писарбачаи ҳамин синну сол то ҳудуди 10 сантиметр ва зиёдтар аз он дар як сол қад кашад. Ин бо суръат инкишоф ёфтани сабзиши организм ба ғайр аз ин ба вуҷуд омадани нишонаҳои дуюми ҷинсӣ, тағйироти физиологии ҳормоналӣ дар организм, аз қабили тағйир ёфтани садои писарон ғафз шуда мемонад ба садои мардона гӯем ки монанд мешавад. хуб дигар тағйиротҳои ҷинсӣ дар бадан, аз он ҷумла баъзе таравишҳои гормоналӣ дар рафтори онҳо тағйиротҳоеро ба вуҷуд меоранд. ба ғайр аз ин мавқеи иҷтимоии шахс ҳам тағйир меояд. нигоҳи ӯ ба олам, ба одам, ба муносибатҳо, ба олами гирду атроф, ба зиндагӣ тағйир меёбад. дар ин давра аллакай ҳисси калонсолӣ пайдо шудааст. вобаста ба ҳамин тағйиротҳо дар бача ҳисси калонсолӣ ба вуҷуд меояд. ӯ худро ҳамчун калонсол эҳсос мекунад, аммо ҳанӯз ҳамчун шахсияти калонсол ба камол нарасидааст. яъне ин давраи гузариш мегӯем, давраи гузариш аз кӯдакӣ ба калонсолӣ. дар ин давра шахс дар як марҳалае қарор мегирад ки аллакай вай кӯдак нест, аммо ҳанӯз калонсол низ нест. як давраи бархурд дар ҷанбаҳои гуногуни шахсият ба амал меояд. ҳам дар фаҳмишо хуб, ҳам дар шинохти худ, аз ҷумла дар шинохти бадани хеш, барое ки тағйиротҳои зуд ба амал оянда сабаби он мешаванд ки одам фурсат барои пурра омӯхтани хеш надорад. тағйиротҳо чунон тез ба амал нисбат ба давраҳои дигари ҳаёт ниҳоят тез ба амал меояд. хуб дар ҳамин давра сабаби ки бача дар рафтори бача, дар гуфтори ӯ, тарзи фикронии ӯ, муносибати тағйиротҳо якбора бо суръат ба амал меояд, калонсолои иҳотакардагони наздик аз ҷумла падару модар ва калонсолони дигар омӯзгорон одат накарданд дар чунин шакл дидани бача одат накарданд. на танҳо худи бача омӯхт нашудааст ба бадани худ, ба шахсияти айни ҳолдоштаи худ одат накардааст, балки атрофиён низ. ҳамин тавр баъзе бархурдҳо дар байни наврас бо калонсоло ба амал меояд, зеро ӯ худро калонсол мешуморад, аммо калонсолон ӯро ҳанӯз кӯдак. масалан як нишонаи равшан намудораш эҳтимолан бисёр тамошобинон мушоҳида кардан дар зиндагӣ ин аст ки вақте ки модар фарзанди гӯем ки хурдсол синни хурди мактабӣ худро мегӯяд ки писарам вақти мактаб рафтан аз роҳ оҳиста гузар, хуб шудааст модарҷон. вақте ки пиразан гӯем ки писари 40 солаи худро мегӯяд ки писарам дар роҳ мошин оҳиста ронд, хуб шудааст модарҷон. аммо вақте ки навраси 12-14 соларо мегӯяд ки писарам аз роҳ оҳиста гузар, ман ба ту кӯдакам дод мезанад, асабӣ мешавад, зеро ӯ намехоҳад кӯдак будан. яъне ан ҳамин тағйиротҳое ки дар организми ӯ ба вуҷуд омадан сабаби он мешаванд ки дар ӯ эҳсоси калонсолӣ пайдо шавад. аммо калонсолон ҳанӯз вайро ҳамчун кӯдак мешиносанд. хуб ан ҳамин зиддият илова бар он тағйиротҳое ки дар анатомия, физиология ва гӯем ки психологияи ҳамин бача дар ҳамин давра ба вуҷуд омада, ин як тағйироти иҷтимоӣ, тағйироти муносибатҳо иловатан омиле ҳаст ки кӯдакро асабӣ мекунад, кӯдак худро дарк карда наметавонад, баъзе рафторҳои худро ва бисёр вақт пинҳон медоранд. ин писар бисёр ҳам нағз ки худаш инро дарк карда кӯшиш мекунад роҳи ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ кунад, аммо бисёриҳо инро рад мекунанд, фикр мекунад ки ман ҳамонам, фақат ман калон шудам, монанд ба ҳамино. хуб пас чӣ бояд кард? ба ин нафар кӯмаки атрофиёни наздик, калонсолон ва ҳамсолон барои шинохти худаш лозим аст. масъалаи асосӣ дар ин ҷо шинохти худ аст. масъалаи буҳрони худшиносӣ ҳам аст дар ҳамин ҷо. яъне одам худро дарк кардан мехоҳад. хуб ба ин кас тавсия метиҳем ба наздиконе ки онҳоро беҳтар дарк карда метавонанд, бигзор он амак бошад, тағо бошад, падар бошад, модар ё бародари калон ё омӯзгоре ки он касро дарк мекунад. хуб беҳтар мешуд ба агар равоншинос амал кунад дар муассисаи таҳсилоте ки ин кас таҳсил мекунад, ба равоншиноси мактаб муроҷиат кунад ё ба мутахассиси дигар. аслаш ба калонсолоне ки ин масъалаи буҳрони синни наврасиро дарк карда ва боз фаҳмонида метавонад ба ин нафар. хуб дар асоси машварат бо ин калонсолоне ки ӯро дарк мекунад, шахсият худро мефаҳмад ва қабул мекунад дар ҳамин шакле ки ҳаст. ва ин тағйиротҳоро бояд дарк кардан лозим аст ки инҳо муваққатӣ ҳастанд ва гузаранда ҳастанд. ба зудӣ тағйиротҳои дигаре аниқтараш устуворӣ ба амал меояд. ба ҷои ин тағйиротҳои зуд ба амал оянда як субот ба амал меояд, устувории шахсият ба амал меояд. он гоҳ ин мушкилот худ ба худ паси сар мешаванд.
аммо агар дар ин давра он касро дарк карда натавонанд, баъд сабаби муноқишаҳо, сабаби нодурустфаҳмиҳо, баъд сабаби эҳтимолан одатҳои нохуб шуданашон мумкин. Барои ҳаминам дар ин давра тавсияи беҳтарин ин аст ки муроҷиат кунанд ба калонсоле ки ӯро дарк карда ва боз инро ба ӯ фаҳмонда метавонанд. дар ҳар нашри барнома мо такрор ба такрор ба калонсолон ва волидайн мегӯем ки худи давраи гузариш аз синни наврасӣ ба ҷавонӣ бисёр як давраи бисёр вазнин аст барои наврасон ва инро бояд калонсолон рад накунанд ва дар ин давра масалан дастгири наврасон бошанд, онҳоро дарк кунанд, бифаҳманд. Раҳим менависанд ки оиладорам, соҳиби 4 фарзанд. намедонам чаро, вале ҳар гоҳе ки ба оилаам гапи сахт гӯям, қасди худкушӣ мекунад. ин рафтораш хастам кардааст. чӣ кор карданамро намедонам. тарс аз зарар расондан ба худ ин ба наздикон таъсири ҷиддӣ расонидааст ва ба воситаи бисёр нафароне ҳастанд ки маҳз ба воситаи ҳамин кӯшиш мекунанд рафтори дигаронро нисбат ба худ тағйир диҳанд. хуб ин рафтори манипулятивӣ номида мешавад дар равоншиносӣ, аммо ин маънои ӯро надорад ки нафаре ки чунин таҳдид мекунад пас эҳтимоли даст задан ба ин амал камтар рӯй медода бошад. Чунин дар ҳақиқат чунин ривоят ҳаст. бисёриҳо фикр мекунанд он нафаре ки ман худамро мепартоям, ман худамро месӯзонам, вақте ки чунин эълон медоранд, пас онҳо дар асл ин корро кардан намехоҳанд. чунин фикр мекунанд мардум. Аммо дар асл дар илми равоншиносӣ чунин далел вуҷуд дорад ки онҳое ки гӯем ки баён мекунанд ин ҳолати худро ва эҳтимолияти ба чунин кирдор даст заданро баён мекунанд. хуб дар байни онҳо эҳтимолияти худкушӣ на камтар аз онҳое аст ки ботинан ҳиссиётро аз сар мегузоранд. хуб яъне агар сода карда фаҳмонем, нафароне ки эълон медоранд ки даст ба худкушӣ мезананд, эҳтимолияти воқеан ҳам даст ба худкушӣ задани онҳо вуҷуд дорад. аз ин нуқтаи назар баромад карда, пас бо онҳо бояд бо эҳтиёт буд. аммо барои бартараф кардани ҳолат ба ин бародар мо тавсия медиҳем ки хуб онҳо дар якҷоягӣ ба машварати равоншиноси оилавӣ муроҷиат кунанд. хуб дар якҷоягӣ муайян кардан мумкин ки омилҳои пайдоиши ин гӯем ки ин рафтор дар ҳамсари он кас чист, аз куҷо пайдо шудааст ва чӣ гуна бояд бартараф кард. зеро омилу сабабҳо ниҳоят гуногун буда метавонанд ин чизҳо аз характерология ё ки хусусиятҳои характерологии ҳамсаршон барояд, ё аз гӯем ки аз муноқишаҳои зиёди дар зиндагӣ ба амал оянда, ё аз сабаби чизи дигар. яъне ки омилҳо ки зиёд ҳастанд, дар ин ҷо як тавсияи умумӣ додан ин кори начандон дуруст мебуд. барои ҳаминам тавсияи беҳтарин ин аст ки ин бародар ба ҳамроҳи ҳамсарашон дар якҷоягӣ албатта ба равоншиноси масъалаи оилавӣ муроҷиат кунанд. дар он ҷо хубтар баррасӣ карда шояд ки роҳи хубтари ҳалли масъала пайдо карда шавад. аммо мехоҳам камакак дар бораи худи сабабҳои ба вуҷуд омадани чунин рафтор шарҳ диҳам. хуб сабаби аслии даст ба худкушӣ ё ки қасд кардан ба ин амал дар он аст ки одам моҳияти зиндагии худро дарк карда наметавонад. зери таъсири албатта омилҳои гуногун, ё мушкилоти зиндагӣ, ё нарасидан ба хоҳишҳои аслии хеш, ё ки мушкилот дар гузашта, хусусан дар давраи кӯдакӣ ва монанди инҳо, ё баъзан мешавад ба сабаби тарбияи нодуруст, ё мувоҷиҳ шудан ба мушкилоти вазнине ки айни замон роҳи ҳалли онро пайдо карда наметавонад шахс. аслаш ҳама инҳо мебаранд ба он ҷое ки одам ки моҳияти зиндагиро, ҳадафи зиндагии худро дарк накардааст, наёфтааст. хуб роҳи ҳалли ин масъала низ дар он ниҳон аст ки мо ба шахс равоншиносон мо кӯшиш мекунем ба шахс як ҳадафи ҳаёт пайдо кунем, равшан кунем барои шахс, аниқтараш кӯмак расонем то шахс худаш маънои ҳаёти худро, моҳияти ҳаёти худро дарк кунад, донад ки ӯ барои чӣ зиндагӣ мекунад. хуб чунин ҳадафҳо албатта зиёд ҳастанд ва хуб ба ғайр аз ин боз омилҳои дигаре ҳастанд ки омилҳои антисуитсидӣ мо мегӯем. ин омилҳое ҳастанд ки шахсро ҳатто дар ҳолати будани сабаби ҷиддӣ даст задан ба ин ҳолат ҳам онро аз ин рафтор боз медорад. инҳо кадом ҳастанд? масалан фикр кардан дар бораи ояндаи фарзандони хеш, фикр кардан дар бораи он ки пас аз даст задан ба ин амал мардум дар бораи ӯ чӣ хоҳанд гуфт, хуб оқибати ӯ чӣ мешавад, ё ин ки масалан
наздикони ӯ кадом ҳолатҳоро аз сар хоҳанд гузаронд ва монанди инҳо. Яъне амиқ фикр кардан дар бораи на танҳо худ, шахс дар алоқамандӣ бо наздикони хеш зиндагӣ мекунад. хуб фикр кардан дар бораи наздикони хеш одамро аксар вақт боз медорад аз ин амалҳо. увайс 17 сола аз шаҳри турсунзода менависанд ки падару модарам доимо муноқиша мекунанд. ин маро зиёд асабониву маъюс мекунад. баъзан аз хона фирор мекунаму ба корҳои бад даст мезанам. дар оила ягона фарзандам. мехоҳам ки байни падару модарам якдигарфаҳмӣ бошад. роҳи ҳалли мушкилотро меҷӯям. аз нигоҳи равонӣ чаро ду нафари ба ҳам наздик метавонанд инқадар низоъ кунанд? вақте ки ду нафар оила барпо мекунад, ин бархурди ду шахсият аст. хуб агар дар байни ин ду нафар яке ҳадди ақал яке агар қобилияти гузашт карданро дошта бошад, қаблан қайд мекунам ки гузашт карда тавонистан дар зиндагии якҷоя яке аз хислатҳои беҳтарини инсон аст ки ба устуворӣ ё пойдории оила мусоидат карда метавонад. хуб ҳадди ақал яке агар қобилияти гузашт кардан дошта бошад, эҳтимолияти зудтар бартараф кардани нофаҳмиҳо дар оила вуҷуд дорад. хуб гуфтем ки чунин як бархурдҳо хоҳу нохоҳ ба амал меоянд, зеро ин бархурди ду шахсият аст ки ҳар яке хусусиятҳои ба худ хосро доранд. дар куҷое ин хислатҳо ба ҳамдигар дар аввал мутобиқ намеоянд. тадриҷан ин номутобиқиятҳоро аз байн бурдан дар кор. хуб бо роҳи гузашт карда тавонистанд. хуб агар ҳар ду нафар гузашт кунанд, он гоҳ мутобиқшавӣ ба ҳамдигар зудтар ба амал меояд ва то замоне ки фарзандҳо таваллуд мешаванд ва онҳо муносибати байни падару модарро мушоҳида карда дарк карда то он замон аллакай ин муноқишаҳо бартараф мешавад. аммо дар ҳолате ки як нафар гузашт мекунад, аммо тарафи дигар якрав аст, дар он ҳолат муноқишаҳо албатта боз ҳам боқӣ мемонанд дар як шакле, зеро як нафаре ки якрав аст тадриҷан хостаҳои худро бор мекунад ба нафари дигаре ки гузашт карда метавонад. он нафар гузашт карда дар замоне мерасад ки шахсияти то ин замон масалан 18-20 сола аз худкардаи худро дар як ҳолати муаллақ мегузорад. яъне он намунаи рафторе ки то ин замон аз худ кардааст, хуб рӯи хотир карда ба ҳамсари худ хислатҳои худро аз даст медиҳад, аммо барои аз худ кардани хислатҳои нав ҳанӯз фурсат наёфтааст. барои ҳамин дар як номуайянӣ боқӣ мемонад. хуб ин аз ниҳоят мушкилоти гуногунро ба пеш оварда метавонад. аммо дар ҳолати додашуда ин намунаи дигар аст. намунае ҳаст ки ҳар ду нафар эҳтимол аз қобилияти гузашт карда тавонистан ба ҳамсар маҳрум ҳастанд. хуб байни онҳо доим бархурдҳо сурат мегиранд ва боқӣ мемонанд то замоне ки аллакай фарзандҳо калон мешаванд, таваллуд мешаванд, калон мешаванд ва аллакай мушоҳида мекунанд, дарк мекунанд. ва ин бисёр ҳодисаи бад аст ки падару модар муноқишаҳои худро дар ҳузури фарзандон анҷом медиҳанд. хуб дар рӯзгор албатта камбудиҳо ба таври каму беш ба амал меоянд, бартараф мешаванд, боз ҳам ба амал меоянд, баъзан ғун мешаванд ва монанди инҳо. аммо ин ба мо ҳуқуқ намедиҳад ки то дар назди кӯдакҳо ин мушкилотҳоро ҳалли муноқишаомези ин мушкилотро дар пеши фарзандон анҷом диҳем ва кӯдакони ҳанӯз гӯем ки аз мушкилоти олам бехабарро аллакай ба ин мушкилот ворид созем. онҳо дар ин замони кӯдакӣ ин чизҳоро дида истода, аллакай дар ин замон агар чӣ гӯем кӯтоҳ карда гӯем, онҳо аз зиндагӣ хаста мешаванд. ҳанӯз дар синни кӯдакӣ, ҳанӯз замоне ки онҳо бояд хушҳол бошанд, онҳо бояд бозӣ кунанд, онҳо бояд шахсияти худро, ҷанбаҳои неки шахсияти худро дар ҳамин давраи кӯдакии худ аллакай созанд. онҳоро мо рӯбаро мекунем ба мушкилотҳое ва онҳо аллакай мебинанд ва боз тарафи бади дигараш дар он аст ки онҳо аллакай намунаи рафтори иҷтимоиро меомӯзанд. масалан писарбачаи хурдсол аз падараш меомӯзад ки бо ҳамсар чунин рафтор кардан ҳам мумкин будааст. хуб дар оянда рафтори бадтар аз инро эҳтимолан мо мушоҳида мекунем дар замоне ки аллакай он кӯдак болиғ мешавад ва оила бунёд мекунад. ё ки нисбат ба духтарак агар гӯем, духтарбача ин ҳолати модари худро ки масалан мебинад агар мавриди ҷабр бошад дучор шад, ё ки ахлоқи начандон мувофиқро дар рафтори он касо дида, масалан дар гуфтугӯ, дар муносибат зуд меомӯзад ва ҳанӯз дар давраи наврасӣ ин амалҳоро дар рафтор, яъне наврасон кӯдакон намунаи рафтор аз калонсолон нусхабардорӣ мекунанд. хуб пас аз онҳо мо
خوشتربیگی را انتظار شده نمیتوانیم از فرزندانی که در گیم که چنین اویله ها کلان میشه. اما حالت های استثنایی هم وجود دارند، یعنی کودکان نورسانی هستند که در اویله سر مناقشه یا دارای مشکلات معینی اجتماعی در مناسبت ها کلان شده ایستاده، برعکس خوش اخلاق میشن. در اینجا پرینسیپ دیگر عمل میکنند، اون پرینسیپی که میگن لقمان حکیم را پرسیدن ادب از کی آموختی؟ از بیادبان، و آن کاری که آنها کردن من نکردم. بعضا میشود که با سبب به طور مادرزاد قابلیت‌های بلند عقلی را، قابلیت‌های تحلیلی را دارا بودن فرزند در کودکی رفتار پدر و مادر را دیده خلاصه میبرد که من چنین نمیشوم. اما این حالت‌ها از صدها یگان روی میدهند. یعنی اکثر کودکان نه در اساس تحلیل خود بلکه در اساس نمونه مشاهده نمونه رفتار از کلانسالان رفتار می‌آموزند، شخصیت خود را تشکل می‌دهند. خب همینطور این بسیار نادرست است. ما قبول داریم که مناقشه ها بوده وجود داشته میتوانند در اویله ها، اما هیچ جای ضرورت ندارد که این مناقشه ها حل کرده شوند در نزد فرزندان. خب فرزندان را زود خسته میکنند، اونها را خانه‌گریز مینمایند. چطوری که در مثال این کس ما علاقه دیدیم. خب یک دلیل دیگر رو بگویم، ما همکاری داریم با مؤسسه های مخصوص اصلاحی کودکانه. خب در اونجا میبینیم اکثریت 90% نورسانی که به کجرفتاری دست دادن در جمهوری ما، فرزندان ما، نسل نورسی ما، 90% آنهایی که دست به شکل‌های گوناگون کجرفتاری زدن یا از اویله های ناپورا و یا از اویله های یکی مناسبت هاشون ویران هستند. این رو من در اساس گیم که مشاهده خود گیم که آموزش های خود میگویم، یعنی از روی یگان کتاب کدام یک تحقیقاتی بیرون از جمهوری روی دادن نه، در عین زمان در جمهوری ما. خب این رو دانسته این یک فیغان دستی کمک خواستن پسر است که نورس است که میگه که من به سبب ماجراهای اویلوی پدر و مادرم خانه گریز شدم و وقتی که از خانه دور میموند، از تربیت مادری که به حل کردن مشکلات های خود بند هستند و به فرزندان اعتبار نمیدهند، نارسایی توجه، نارسایی تربیت سبب آن می شود که فرزند از خانه دور میموند، از تربیت دور میموند. وقتی از خانه دور، از تربیت دور بودگی گپ احتمالیت دست زدن به کردارهای نامطلوب در آنها البته زیاد میگردد. اکثر اون حادثه ها و مشکلات هایی که بابتشون به ما می نویسن و سوال میدهن، این مشکلات مثلا نمایان یک احساس یا یک رفتار نیست. این مشکلات های مناسبت های اعضایان یک اویله است و به بینندگان عزیز خاطررسان میکنیم که در هر شهر و ناحیه های جمهوری مرکز های بحرانی فعالیت میکنند که به واسطه میتوانند مثلا اعضایان اویله از آنها رفته مسئولیت گیرند، مشکلات های روانی خود را تا اندازه کمتر کنند. مرد می نویسند که همسر و فرزندانم را از جان زیادتر دوست می دارند، ولی همین که به خانه درایم عصبی می شوند. کدام یک مشکلات علاقمند با محیط خانواده در زیر شعور این نفر استوار گردیده است. خب این البته با احتمال زیاد، یعنی تخمینی روانشناس، خب این نیز البته در صحبت روبرو در اساس مشورت روانشناسی دقیق کرده می شود یا در اساس تحلیل های روانشناسی پسیکوآنالیتیک اگر با این کسا کار کند خب سببش بعضا چنین می شود. خب اگر ساده کرده شرطیم چگونه می شود؟ جایی که در آنجا آدم استرس برداشته است، عامل استرس زا است، یعنی استرسر میگیم ما، با وجود آورنده استرس است. و بعضا چنین می شود که آدم زیر تاثیر مکانیزم های حمایه پسیکولوژی فشاردهی میگن این چیز رو ما از شعور خود فشار داده میبراریم، یعنی این درک های خود رو فشار داده میبراریم، انیقترش به زیر شعور فشار داده از شعور میبراریم، اما تأثیرات آن باقی میماند. باز هم اگر که ما شرح ساده تر برای تماشابینان دسترس کنیم، تصور کنید که ما در گوشه یگان آسیب برداشتیم، در گوشه مثلا تحقیر شنیدیم کدام یک حادثه روی داد و هر زمانی که اون به خاطر ما میاد ما رو ناراحت میکنه و تدریجا روان ما، پسیکیکای ما مکانیزم حمایه خود را دارد، تدریجا همون رو زور زده از خاطر میبرارد، ما فراموش میکنیم خودی حادثه را. این مثلا 10 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، فراموش میشود، اما تأثیراتش باقی میماند. هر نوبتی که ما به همون جا میگذاریم، با همون مکان میگذاریم، ما رو یک حسی ناراحتی پخش میکند، یک درجه معین حسی ناراحتی. ما درک نمیکنیم چرا،
ва як сабабе дорад. дар илм принципи детерминизм амал мекунад, ягон чи бесабаб ба амал намебояд. Кадом як сабаби фаромӯшшудае дар ин ҷо вуҷуд дорад, ки эҳтимолан бо фарзандон, бо ҳамсар ягон алоқамандӣ надорад, шояд бо ҳамон макон алоқамандӣ дорад, шояд чизи дигар, шояд ба восита ба ин макон алоқамандӣ дорад, ки шахс фаромӯш кардааст. Ба кадом як мушкилоти ҷиддие мувоҷеҳ буданд ва бо ҳамон мушкилӣ ба хона омаданд ва аз рӯи фикрҳо дар бораи он мушкилӣ якбора ҳолатҳои нороҳатеро ҳис карданд. яъне анами фикрҳои нороҳаткунанда он мушкилиро оварда бо ин макон, бо хона часпонд. эҳтимолан ин яке аз тахминҳои мо, шояд сабаби дигар бошад. хуб тадриҷан ин мушкилӣ фаромӯш шуд, рафт, ҳалли худро ёфт, аммо таъассуроти нороҳаткунандаи он боқӣ монд ва ҳар навбате ки ба хона мебиёянд, зершуури онҳо аз рӯи анамин алоқамандӣ, яъне ман ба ҷои оне ки ба ҷое расидам ки ҳодисаро бояди ман мерасонад. خب آن هم که یک زنجیره علاقمندی حادثه ها سبب آن می شود که ما از چیزی، از کسی، از گیم که اشیای حسی نفرت داریم نسبت به چیزی، کسی یا که بدبینی داریم یا ناراحتی داریم، اما خود سبب آن رو درک کرده نمیتونیم. این در کدام یک منطقه زیرشعور ما سببش نهان است. خب راه حل اینها را برای حل کردن چنین مشکلات علم روانشناسی اصول پسیخوآنالیز رو، تحلیل روانی رو یا روانکاوی میگن پیشنهاد میکند. برای این تحلیل ها تدریجا شخص به همون نقطه سرچشمه همین مشکلات میرسد و برای برطرف کردن آن با روانشناس همکاری میکند. خب این البته یکی از سرچشمه است. تنها از دو جمله که تماشابین نوشتن، البته چنین یک سیناری رو نوشتن، این نسبتا شاید که کاری گیم که تخیلاتی هم بودن نمودنش ممکن، اما یکی از واریانت های پایداشی رفتارهایی که برای خود ما نامفهوم هستند محض انامین مکانیزم عمل میکنه. خب بیشتر از این البته در حالتی گفته می شود که نفر مراجعت کنند به روانشناس و روانشناس با راه تحلیل روانی، روانکاوی خب مشورت در یک جایی مشورت کردن، خب سببش رو آشکار نماید و مناسب به اون راه حل رو توصیه دهند. از موجود بودن این مشکلات از این نفر دیده، مثلا از مرد خاندان دیده، همسر فرزندان بیشتر اذیت میکشند، چون روشن است که از اون نفری مثلا به قول مردم کوچه خاندان خانگیریان همه در عذابند. بله وقتی که یک نفر دارای مشکلاتی هست و این مشکلاتی در رفتار او ظاهر میشوند، پیش از همه اطرافیان هم از روی آن که خب آنها رو نامعین عذاب میدهد، شاید که من سببگار باشم، خصوصا فرزندان خردسال زود خود را گناهکار می‌سازند. در همین دوره تقریبا سن 5-6 سالگی سر کرده در شخص حس مسئولیت باید تشکل یابد، حس مسئولیت شناسی و همچون زمینه‌های به وجود آمدن حس مسئولیت احساس گناهکاری است. حس گناهکاری در آدم است. همین بچه سن 5-6 ساله و من بعد هم باقی میماند در دوره اوج تشکل یابی حس گناهکاری است. در همه چی کودک میتواند خود را گناهکار شمارد. پدرش در جای کار خود با مشکلی روبرو می شود، کودک وقتی که از رفتار پدر میفهمد که ناراحت است، کدام مشکلی رو دارد، خود را گناهکار می شود. علاقمندی رو ما در اینجا نمیبینیم، یعنی در فرزند خرد خانه مشکلی در جای کار، علاقمندی رو ما نمیبینیم، اما کودک در مییابد برای خود را گناهکار میسازد در همین حادثه ها. برای همین هم روحیه کودکان رو خصوصا در این سن سال بسیار هم احتیاط کردن در کار. ما مشکلات های خود رو نباید به فرزندان گوییم. اونو در فرزند باید در سیمای پدر یک شخص مستقل، توانا، شخصی که فرزندان خود رو حمایت کرده میتواند رو باید بیند. وقتی که با یک روحیه افسرده یا که با عصبانیت به خانه وارد می شود مرد، او فرزندان خردسال گناهکار خود را حساب میکند. احتمالاً همسرش هم، شاید من گناهی دارم که در خانه فقط روحیه حالتی او بد می شود، جستجو میکنند. این سبب مشکلات های باطنی هستند که آنها شاید اظهار کرده نمیتوانند. این سبب حتی بیمار شدن آدم می شود، از نگاه جسمی آدم میتواند بیمار شود. این راه نادرست است که ناراحتی خود را در عائله نگاه دارید به کسی نشان ندید. این برعکس در باطن داشته ایستادن سبب باز هم وزنین‌تر شدن آن میشه. برای این راه حلش را جستجو کردن در کار. خب در این حالت هم گپ درباره حالت نامعین برای خود شخص، حالت ناراحت کننده که برای خود او نامعین است، پس برای معین کردن و برطرف کردن آن باز هم متخصص لازم است.
بهوده نمیگویند که یک دری بسته صد دری گشوده. هر مشکلی که میاد حتما پیان آسانی هست، روشنی هست و باید درک کنیم که مثلا بعد از به دنیا آمدن فرزندان برای والدین مقصد و مرام زندگی والدین این به وی رساندن فرزندان خوب و سالم و صالح می شود. ولی ما دیده و دانسته و بعضا از نادانی هم همین گونه روانی فرزندان خود را بیمار میکنیم. آموزگار می نویسند که در مکتب میانه از فن متماتیک درس میگویم. دانش کافی، ساحه و کوشش های زیاد دارم، اما به خوانندگان درس رو فهمانیده نمیتوانم. چیکار کردنم را نمیدانم. بله، سوال بسیار هم خوب استاد محترم. شاید خوب میدونند خودشونم، اما در اینجا توصیه بود متخصص رو پرسیدن. خب سخن درباره آن می رود که دانش دیگر است و قابلیت ها دیگر. قابلیت ها و مهارت ها این سمت دیگری روان ما یا پسیخیکای ما هستند. این کسا دانش خوبی صحوی احتمالاً که دارند، اما در این کسا تشکل دادن مهارت های پداگوژی ضرورت. خب قابلیت ها زمینه مادرزادی دارند و من بعد تشکل می‌یابند. مهارت ها ملکه ها باشند در اساس اجرا نمودن فعالیت به عمل میاد. خب این کس درباره تجربه کاریشان نگفتند. خب اگر که تجربه کمی کاری داشته باشند، پیش از همه صبر و البته کوشش ها لازم است. و اگر خب سابقه بلندی کاری دارند، اما تا این زمان در آن کس ها بگیم که یک مهارت های پداگوژی معین تشکل نیافته باشند، خب من بعد خود میدانند، یعنی در انتخاب خود. درباره خب ملکه ها این عمل های هستند که در نتیجه مشق بسیار کرده، در اساس اجرای بسیار کرده استوار میگردند و حتی به اشتراک شعور هم بعضا عمل میکنند. مثلا ما زمان بگیم که راندن ولوسیپد رو میآموزیم، وقتی آموزش رو اگر به خاطر بریم چقدر دقت صرف میکردیم، اما وقتی که ما علاقه آن رو آموختیم ما تقریبا فعالیت شعورانه صرف نمیکنیم و اون اتوماتیک خود به خود به عمل میاد. یا وقتی که اگر به خاطر بیاریم زمانی که بار اول در سر کامپیوتر نشسته و میخواستیم نام خود رو در اونجا ثبت کنیم، شاید یک لحظه معین حرفی رو میجستیم نمیافتیم، اما وقتی که به اون عادت کردیم حتی به طرف کلاویاتور نگاه نکردیم ما بعضا خوب نتیجه رو انجام میدیم. خب این است ملکه. اما مهارت چیز دیگر است. مهارت در آن هم در نتیجه اجرای عمل پیدا میشد. این نفر شاید در آموزشگاه، شاید در دانشگاه آموختن درباره مهارت های پداگوژی، چطور پیشنهاد کردن مواد درسی، چطور فعال گردانیدن دانشجو و مانند اینها. این چیزا البته آموزانده اند. اگر در دوره فعالیت کسبی زمانی رسیده است که ما آنمو دانش‌های خود را در عمل تطبیق کنیم. و غیر از این باز آدما باید موافقت طبیعت آدم، پسیخولوژی آدم با کسب‌ها و اینو باید گرفته شوند هنگام انتخاب کسب. البته یک گروه کسب‌ها رو ما کسب‌های آدم میگوییم. این کسب‌هایی هستند که در آنجا متخصص با گروه آدمان کار میکنند. به این گروه داخل میشن پداگوگ‌ها، روانشناسان، دکتران، کارمندان سودا، کارمندان مقامات تفتیشاتی. مثلا اینا نفرانی هستند که با آدم‌ها کار میکنند، میزاجان. خب کسب‌های دیگر، گروه کسب‌های آدم تکنیک است، آدم طبیعت است و غیره و غیره. خب آموزگاری، کسب آموزگاری به گروه کسب‌های آدم داخل می‌شود. در اینجا نفران بیشتر موفق می‌شوند که آنها قابلیت‌های به مانند خوش معاشرتی، خصلت‌های به مانند خوش معاشرتی، انسان دوستی و مانند اینها را داشته باشند. خب نبودن این چیزها معنی را ندارد که شخصیت بد است. گپ درباره آن است که شخصیت موافق است به کسب دیگری. خب این چیزها را من فکر میکنم به استاد محترم آموزگار البته نادرست ما را نفهمند، این معنی را ندارد که ما به اون کس توصیه میتیم که کسب خود را عوض کنند. اما وقتی که ما به رسیدن در زندگی برای مقام موقع خود را در زندگی جستجو میکنیم، پس ما باید به این چیزها هم اعتبار دهیم. موافقت خود را به کسب نه تنها به ما باید درآمد مالی بیارد، بلکه یک به انکشاف شخصیت ما هم مساعدت کند. باید با قابلیت‌های ما مناسب باشد و مانند اینها. البته با نظر داشتی همه این به این نفر توصیه میدیم، یا اینکه
дар бораи ташаккул додани қобилиятҳо ва маҳоратҳои педагогии худ кӯшиш намоянд ё эҳтимолан чӣ гӯем самти ҳаёти худро каме тағйироте ворид кунанд то ин ки бештар муваффақ бошанд. дар поёни барнома ба бинандаҳои мо чӣ тавсия медиҳед? ба бинандагони азиз гуфтан мехостам ки чӣ тавре ки мегӯянд дунё новобаста аз шуури мо вуҷуд дорад. дунё ҳамон дунёест ки дунёи кӯҳан аст, аз ҳамон замон ҷараён дорад дар ҳамон шакли худ. ин мо инсонҳо ҳастем ки зери таассуроти нохуши худ ба дунё муносибати бад ва зери таассуроти хуши худ нисбати он муносибати нек зоҳир мекунем. яъне ки мо вақте ки хурсанд ҳастем фикр мекунем ки дунё чӣ қадар зиндагӣ чӣ қадар ҷолиб аст. вақте ки зери таассуроти бад ҳастем фикр мекунем чӣ қадар дунё танг аст. аз ин рӯ фикр мекунам тавсияи беҳтарин ба бинандагон он хоҳад буд ки кӯшиш кунанд рӯҳияи худро ҳолати худро ҳамеша дар як сатҳи баланд қарор диҳанд, негандеш бошанд, ба оянда боварӣ дошта бошанд. хушҳол бош, лабханд бизан ва танҳо барои худ зиндагӣ кун. қабл аз ин ки суҳбат кунӣ гӯш фаро деҳ. қабл аз ин ки бинависӣ андеша кун. қабл аз ин ки харҷ кунӣ даромад дошта бош. қабл аз ин ки дуо кунӣ бибахш. зиндагӣ ин аст, эҳсосаш кун, зиндагӣ кун ва лаззат бубар. имрӯз ба суолҳои шумо посух гуфтан равоншинос Карими Оқуб бидем. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки барномаи равондармонӣ барномаи худи шумо аст ва шумо метавонед суол дархостҳои худро ба почтаи электронӣ саҳифаҳои мо дар сомонаҳо ва мессенҷерҳо ирсол намоед. ба ҳамаи суолҳои шумо равоншиносони мо ҳатман посух мегӯянд. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. то дидори баъдӣ саломат бошед.